Is-sit Family Time Malta għandu lan li jservi ġenituri barfin ta' postijiet jew attivitajiet u avvenimenti għal bżonnijiet rikreattivi ta' wliedhom biex ikunu jistgħu jippjanaw ħin ta' kwalità flimkien. Il-fundatur Anna Gallo, perita Taljana li tgħix Malta, qalet ma' One News li l-ideal dan is-sit ġieta meta 3 snin ilu saret u rat li kien hawn il-bżonn għal pjattaforma li tgħin il-ġenituri fil-ħin ta' kwalità ma' wliedhom. Il-pjattaforma li hija indirizzata lejn familji bit-tfal betajiet mitwelid sa 12 sena, inkluż ukoll tfal b'abiltajiet differenti, se sservi bħala gwida personalizzata skont il-preferenza tal-ġenituri. Minkejja l-bosta żlied disponibbli għal familji f'Malta, sissa kienet diffiċli issib informazzjoni malajr. Which now are scattered around and collecting everything in one place will make family life much easier. Gallo qalet li din il-pjattaforma hija wkoll opportunità l-imprendituri u organizzazzjonijiet b'faċilitajiet attrezzati sabiex jippromovu lilhom infushom. It helps a lot to organize the quality time. For the business, the listings are free and they have a big window for families to search between them. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.